Ix-xarta wissu huwa sinonimu ma' sħana, festi, baħar u divertiment iżda huwa sinonimu wkoll mal-Ball of the August Moon li din is-sena se jsir fl-ewwel ta' wissu. Dan il-ballu li ilu jsir għal madwar 60 sena u li jmur lura żmien il-gvernaturi dejjem żamm ħaġa komuni, lan filantropiku. Għalhekk dan l-avveniment huwa deskritt bħala wieħed uniku kif sqar magħna ċ-Chairman tal-Kumitat Organizzattiv Daniel De Petri Testaferrata. Hija xi ħaġa li torbot diversi affarijiet flimkien, torbot it-tradizzjoni, torbot il-fatt li qegħdin nċelebraw din is-solidarjetà f'post tant sabiħa u tant maħbuba minna l-Maltin u l-Awċin kollha. Hawnhekk ġewwa il-Palazz tal-Verdala illi imbniet bħala refuġju propju mill-troubles biex insejħulhom hekk ta' kuljum. Id-divertiment f'ballu ma jonqosxu għalhekk il-mużika tul is-serata se tkun fidejn il-banda tal-Forzi Armati, il-banda tal-Pulizija u kif ukoll fidejn il-vjolinista George Kurmi. Din hija waħda minn bosta attivitajiet organizzati mill-Uffiċċju tal-President ta' Malta bris il-Malta Community Chest Fund. Il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preka stiednet lil pubbliku jkun parti minn din is-serata memorabbli u li biha se jkunu qed jgħinu mhux biss lil persuni li qed ibatu minħabba mart iżda jgħinu wkoll familji fil-faqar. Il-President irreferiet għal 100 każ ta' studenti li ma kellhomx mezzi finanzjarji u li nataw għajnuna biex ikomplu fl-istudji tagħhom permezz ta' dan il-fond. Il-postijiet tal-August Moon Ball huma limitati għal 1000 u kull min jixtieq jixtri biljett jista' jagħmel dan mill-Palazz tal-President fil-Belt, mill-Palazz ta' San Anton u mill-website augustmoonball.com.